Ne, to se na sreću nije dogodilo, ali ono što je istina, to je da u poslednje 72 sata je u bukvalnom smislu vođen diplomatski rat u okviru Komiteta za svetsku baštinu UNESCO-a. Bili smo svedoci pokušaja jednog broja zemalja da se preimenuju manastiri Srbije, srpski manastiri na Kosovu i Metohiji u manastire Kosova. Zemlje koje su nam pomogle da ne dođe do toga su Rusija, Kina, Brazil, Južna Afrika, Nigerija, Mali, Egipat, Kambodža i Meksiko. Svetinje Srpske pravoslavne crkve nisu i ne mogu biti kulturni spomenici Kosova. Juče smo se u Parizu odbranili od pokušaja da nam se ukrade identitet i da nam se promeni istorija. Dok god budemo ponosni na ono što jesmo i dok god budemo imali volje da branimo svoje pravo, da budemo onako kako se osjećamo, dotle će pokušaj da se falsifikuje istorija i da se ukrade identitet biti neuspešni kao što je bio neuspešan onaj juče u Parizu.